Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir Waliullah bisyafaat Nabi Muhammad biidznillah waridallah. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir Waliullah bisyafaat Nabi Muhammad biidznillah waridallah. Ini zaman sudah akhir, jaga iman jangan tergelincir. Lewat manakib Syekh Abdul Qadir banyak ibadah, banyak berzikir. Hidup ini takkan abadi, kita semua pastikan mati. Marilah kita berbenah diri sebelum maut datang menemui. Hidup ini hanya sementara, marilah kita beriman takwa. Buat apa menumpuk harta kalau iman tak ada di dada. Ya Allah Gusti, kami mohon syafaat Nabi Muhammad. Ya Allah Gusti, kami mohon hidup selamat dunia akhirat. Ala bidzikrillah
tatmainul qulub. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Bil barakah wal karamah Se Abdul Qadir waliullah bisafaat Nabi Muhammad biidznillah waridallah. Ini zaman sudah akhir, jaga iman jangan tergelincir. Lewat manakib Syekh Abdul Qadir, banyak ibadah, banyak berzikir. Hidup ini takkan abadi, kita semua pastikan mati. Marilah kita berbenah diri sebelum maut datang menemui. Hidup ini hanya sementara, marilah kita beriman takwa. Buat apa menumpuk harta kalau iman tak ada di dada? Ya Allah Gusti, kami mohon syafaat Nabi Muhammad. Ya Allah Gusti, kami mohon hidup selamat dunia akhirat. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.